kani ka kam ngidon kam na kalian jongka hima mo nunu ulian do acting ba un penbekin ikta elektor nomor benta bandon election mabli mentang na atip budon suwe bulawan si office ni lawan alaisin ti lo ong buka punya kun bat ude ru uba ude persa jong freeman na makalanga ti ni uba ni ta ka di kwa punya kun ti banyak kun ni election ngidon kam long na kalian jongka hima ka man ai ka report mo halor kan nomor ki bilang m ki bilang yap mo ti nakalian yoki dara don bala yap ni ta elektor ki hap ban don election ha ta snong mane ta karai begin jit biang matumai ti kalian yoki ru kelai thu ingi bagi bon long ta ti nakalian ki menteri ru ki don kharar ngut ti nakalian ki menteri ru maso mata ki barang trekam ki ditang khandai ngut mut laingut ru kirang duna ti kini ru hap ban replace dengan bandu kerang ba ki kanuan kata ke sanpo lai banya elek ta election sampai elektor banjit ta election ti ini menteri ru dan nak kursi nak kur mau dekat bat nak ka kur kongwer ti negini ru kimpat dapat bu ba thamai u ki menteri nak yang kur ki yang we menteri kongwer naso udan haji pang ti menteri kan ka kur makudap kila ai ka teng welu tang mutaru orang jerwat dia ti nak kur sri ru katar ki pat dapat tung menteri ru ti gini di dah boleh ba sempor nomor ba ki hap ai na kalian itu hima yang ni kita kang bang inyo ban conduct election kat kum ki section apo 1959 act ni tukun katu ba jit kaman hangani bitla jit kyong mala de benjit itu usi madam dor hatu kamu katu kam trikam katu ba election bagi pelong maki jinjit maki MP kumno ngila priang itu election ka bai hak itu menta hamar menta udon suwe bonia contest ikumna kumno ngin su aisanat yuni kumno hanu dur kyong ni kita kerti dustur tamah kanu dur haba finapai igini ki ya ka history jong sora mpojun to bon sajit tang po sanksi kata ke bengkong te ke baru kalau ba bros kata kini kisim suaru kidan kam ba ladadan alaingot kandan bika election kamak long ni bagi chu jet begitu you freeman baju kini elektor hi bajediu ini menteri hi bajediu te ban ong menta ba you ni bagi chu ai tu tadi uncontested de kaper wa kata dengan court nomination kat kunga section 1959 le menta ba bagi chu ong bagi chu ai sanat no bagi le tak dustur ti kata di store ngintip anu kodur ba tang like mir balak mir kala ya thung si ma don kita dor bare te kani bro long ngim la prian mo lingi hap ban ya proses ke mujo ong sekretari ong ba uni PCM buka bani kuni kan election klam siam lawan pentip u sakai hima we one by direction konsel hato kani kala banlong lani kan kani ka kamram jong konsel pentip sakai hima na hanu kam ko prosedur ya fi menta ke bun gi kan tho to PCM long kumta ubina kata kasnong umlong mai le ri kata ban ngi hap ban verify fi mentah wala inga ka family tree ju ngilai i kata kini har poteng bu de na kata kalan kita ki kur ki bala ban yang kamsin te mentah kata kalian to ngi na kalian ngi ya examen ya ta ngi ya pet te na kalian ki buan meneru ki ba ong mantung ya maram dor ngi ong apa pidan objection ni uta ti wara ka jing tho di wara jing tho ngin saya khot you ngin saya examen ngin saya khot you ban ai reply da di written te atak dor ngi pet hearing hanya ke proses te mentah bu si ong ai uta ngim tip kadang kam di kumta kata tidur stor ki yak nu mistu te don nak yang ni girat momang da on komplain ki on khamle ka kum kara ka tidur stor te menta kum nu hanu ka talajur ngin ya pet ya kata bro kan bagade na kalat nya ri tara ngi hab ban ya tak kum ki an bat tidur stor ko ban ni tang ba ban ya bet kan kedon pe jigno ki ong ba bali be simport bali examen du ndu bunai to phila ban pisai ki ba penlong amdi ban ki jurwat amdi ngi examen kum ong menne nyahan up na dor bar himati nu acting chi menta uhap ban le trailer la kam bu uhap ban pentingna kita elektor ki biang lut ne uhap kre in proses to election tinghan up na kalian ju bala dan andala biang lut kita ki menteri kita ki elektor hang ta kan kason kata ka election